Nah, yuk. Siap. Hadam abu. Ada bid hada jari jal goib. Hayo sok silat. Silat sok. 1 2 3 sok silat. Ya. Iya. Iya. Awas ragang. Kade. Nangtung. Ya. Aduh. Atau hibar bah, supaya silat ya hibar. Supaya sila hiber, bah. Supaya silat. Kirain kurang action, bah. Hiber. Hahaha, sorry. Hei. Ayo foto lagi tuh. Terus cacan. Hadam apa? Gimana? Terus. Cacan supaya sila hiber itu judulnya ya sila sabar hiber. Kira bah. Sila. Sabar hiber. Awas kan bantal lah, anta ngeganggu kamera eta bah. Kameramen ngeganggu eta. Siap ya. Supaya sila hiber bah judulnya ya. Urang ieu urang sila heula bahna sila. Iya sih judulnya sila sabari hiber, hiber sabari sila. Kumaha bah bagus judulnya, hiber sabari sila. Tepokeun anu sila hiber gitu. Yes. Naik. Aduh. Silat sambil terbang. Pak Ketua. Tuh, itu kadangnya. Capek. Ican hiber ya, ican hiber. Aku capek bisa hadam teh Sabtu. Kenapa kena di Gunung Karang? Oh. Jam sakit rapat. Oh. Sampai malam minggu. Assalamualaikum. Salam.